So hato yo achanjire yaguma nabagita mpora so eventually uriya na wa muhera kitruwecho kungano ore na hati abantu bashobora kuza Valentines match azeriye sexual ntumanyo kara kacuye karavu you know maramizo kuriya nbana bakuzo kwiciriza ko umuntu wa kanise kiragiro cy'umugabe cyubuye. So I am a witness of the matters nanye ninshajika kugira ngo bakafera koze kire yeshonga bwentana n'edini nengereka hikaya hama yagire misi aha kuba ikibayo rekere kikaba kiri ikintu cyobujune munonga bakafana beshongora bariyomba batema mbabose bagira for them they were still singing ni nyina matsiko menji ngo bakataho mu iguru kandi yeshonga bwentana twa celebrating kandi edini kagire mizeru ehamere munonga ahabwa inshongejo kandi njangwa be bagiresere bakaba successful kandi tureberero hangana akora so ahabwe nkitakubasa kubijuka mwe nabagire na mugongo ntubendeza okuba kurunje munonga kandi on process twenda kureba amakuru agaru kugenda umisho umurina mugongo turebya security byemerire bita abashikireye bigere bizimbere ninga it's a different story turebe ebigwa byombi embere riyo netambureta omukire nkaka imabazi yonkangireho Kampala abantu za bus bazijwize obeno wahikamote yijura barukuza na mugongo mwenu noje kutwikiriza tubase kureba storage turebe byemerire bita ebyana mugongo. Nga besonze musumba w'essaza lino Christopher Kakoza okulemera emiso olunaku olw'enkya. Misa yakutandika ku ssaawa 4 nga yakutandika n'okusimba ennyiriri ez'abakabona okuva ku ssaawa 3. Reverend Father Godfrey Mbowa nga ssentebe w'olukiiko Lotestesi agamba nti batuuse ku ntikko y'enteekateeka zonna omuli okutimba okulongoosa n'ebirala byonna eby'enkizo. Buli kimulugazi tukikoze okusobola okuyamba abantu baffe okujja okutendereza obulungi omutonzi waabwe era tulaba ebintu ebisinga okutimba kompitulinga abakumaliriza ate okutimba kwa njawulo. Agamba nti emizindaalo n'entimba ennene byonna biteereddwa buli wamu okusobozesa buli mulamazi watudde okulaba ebigenda mu maaso. Emizindaalo twamala dde giwanika katuli mu kutesitinga twagala okulaba nti buli omu waali awulira sikulya bulizi nate n'okulaba kuba tugenda tuteesoga screens aganene musubiro litajja omulungi musubire emmisa ennungi musubire buli kimu nga kirungi. Ategeeza nti baleese abayimbi abasoba mu 5 okuva mu biga 34 ebikola essaza lya Lugazi era nga bano bakira beegezaamu mu nnyimba ezisendereza omutonzi. Bakiramu ku balamazi amaze okutuuka basituka ne banyanya ku galiba enjole. Ku nnyanja wagenda okubeera emikolo emikulu wayoyoteddwa bulungi era nga batemagana nga bakira bayoyoota bateekayo ebimuli saako okulongoosa ekifo kyonna omuli ne olutaali bannaddiini bagenda okutuula era nga bonna batimbiddwa langi emmyufu n'enjeru nga wansi baliriddeyo ebiwempe ebimyufu. Enkondo eziwaniridde obusolya okuli kwaya egenda okuyimbira saako bannaddiini bagenda okutuula zitimbiddwako ebifaananyi by'abajulizi ab'enjawulo n'amannya gaabwe nga n'obutebe babwambaza engoye emyufu saako n'enjeru n'enzirugavu era bategese okusinziira ku langi. Bo balubbira abapoliisi bakira balawuna ku nnyanja okukakasa nga ebyokwenda biri gologolo. Izo kaabuyonjo ziyoyotebwa bulungi era nga bamu ku balamazi balabiddwako mu nnyiri nga bagenda okweteewuluza. Abalamazi abafunye obukosefu bonna batuukira mu weema okufuna obujjanjabi nga waliwo abaleeteddwa nga bazirise.
abakozi ba Red Cross bakiri babanyiga ebigere nga nabamba bitadde mu balaafu okusobola okukakanya ebizimbye. Waliwo namukadde Nabuuma ayitibwa jjajja w'abato gwe tusanze ng'ayimba n'okuzindiramu aba Red Cross okubeebaza olwakyayisa omutima omusamaliya omulungi. Omusamaliya osaanidde oweereza otya abakulu abatutwala tubawulirenga kuva ku paapa paka ku kabondo Ssaabasumba waffe tumuwe ekitiibwa kye bwana mukulu taata tulyowe emyoyo bakulu abalala ng'enendiga balunda. Omusamaliya osaanidde oweereza otya osanga omwana omuto omulwadde n'omukadde. Agambye nti ezimu ku nsonga ezimuleese kwe kwebaza Katonda olw'okumuwangaaza n'asobola okuddamu okulamaga oluvannyuma lw'okumulongoosa. Mulago Mukama yansaasira n'andeetera Omusamaliya Dr. David n'antuukako emirundi 3 naga Musamaliya kkiriza bakulongose nenga yasiina byange ne bannongosa bukya bannongosa buli omu yali atidde naye Yesu Kabaka n'ambeererawo nsobola okubeerawo nakati. Amiina. Kenneth Nyombi n'Obedi Lutale be bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Wow. That was cute. Watangarira mani Amani watiina okukunda iraka nanakapera noma kwemerera hambere ruhwedakiika ejo kaba niyo watamu ebigambo. Ogwo aine ensonga habwenki aine kuba naza na mugongo kandi n'amasiko nga bagire bona biine ensonga abagire kugira ebibatunga omu magara gaabo nitubibendereza kimwe Mukama agaruke mweshara kandi nshaba ngu nana okushabira ihanga riitu rya Uganda twahiriwe twagira abajuru zaba nitushaba ngu batutonganirire tugire amagara marungi tugire ense nungi tugire ense erimu obuntu bugaruke omu bantu obundi tukagira nyenca kare erikworeka ogumizamu neetiina Ruhanga. Hatiwe, how are you feeling? Kweza kureba what is happening? No, by the way, Charity, nanogu wanagamba mukikuru nanabariyo aba na mugongo emirundi yinjireyo tinkaramagaga ugako kikayo oyikiriza ngo hariho abantu nyobwiro bunazayo nkaba ndi murayini y'amakuru konka nimwe mba mwine samu immunity kugira ngo abamakuru muza kwemerera aha muzagira muti muza kwateki now ati n'abandi bantu bine byini sabe abantu what it means kuzana mugongo ukashanga mutebekana sibo kustama ukashanga your seat is reserved ukashanga numuza kubona ranchi emirundi yona I have always been like treated in that way bakutwara ranchi bakugira ki bakureberera ogumano yebuzo kandi uriya uri kuruga kilometers zinga arikutambura akija akahikana ubu nakasente katarumu nwakumanya kwa kubaho nobody cares nwakumanya harararo bayagwe njuro batiyagwa nwakumanya kwa aragaruke. Those are the people I treasure most. So ninyongera kutina nke Bible erigama nkunde beki nyongera rukunda kwagira abo kuba nindebera cyuma abantu bino kwikiriza okuturi kurebera mu ryeki aba bantu abo waraba mwe bahike barwara. Can you imagine abantu bari bazimbe abantu bari tubakubeye umusi kunga nure naye moving. I think faith does miracles. In my way okwikiriza no gukora ibyo kutangaza bino mugisha abikiriza batine cyo barebere ndebereho mukikuro omwe kwabire na ija kutemba basi abaine makasente cy'emitwari 10 kwahereze kushashura owa boda ati yahika basi kuyaza kugira kufikasha yo kutaho mu basi kwenyine kwikaiba kushashuriza yashanga akashaho atakini kama baraho complete randosone cy'ikumicyene byabirumu yayebuza kanija je wa boda sente zinamushashura kanumona aziya hatakashaho kija kahenderera nkai so uyabizire nawe no yajatapana tumbwe nyo kanshashure byasigara tureba toreke ngaruko mukatwaiza abagiro kwikiriza abagira ntuza kugenda etirabeho ni cecu mbene katubaze tubonezo kugenda then turebo kuturagaruka and I was like now hati oko kwitiriza kuona Kampala tukumechoranywe kasenta kuwo ine kakuburaho owoyine nawe yaine mukaringanire mbene kakona ko mwakashashura entambura hati kumukikayo what happened so really nke cywagamba abantu abo ine kuba treasuringa mnonga face kuba ibintu bingi ibyafanye because I have even seen aromyano wanje atambwire
jakanterera bahika cengera bakugenda bakabaje kikayo kana burebero nkabiri 5 rukwego baza kukayo kare ari kujya mu group twinema abantu b'imyaka 98 imyaka 95 hatu mu gurusu w'imyaka 95 kayembo gutakuru bataho Kampala so norebera chumwe I think na hata kukiza mani kungana na kukiza face yes kandi kukiza nanye tindi shuwa nimbasa kuza Kampala kandi nora abantu nibaza not because ngutungu tubine sente there is a group yarigire buhejweje ine onare umuci nabo bakahika kare Kampala yego nawo ubwo no muntu ari nata and so many other people batambura usanga randukuruza zirye nyuma zirahamashuta ziruki but somebody says so mbwenu I think this is a lesson that faith can move miracles. I mean mountains. Nibo bari abafire habo kwiciriza ko niko turi kutamburiramu ni yenshonga bwenje tubahimbisa yenshonga bwenje tubakuza kandi tukaze tukashaba ngo batutunganire abo kwa tuina matsiko menje ngo kwiciriza ko bagezere kukabasebe bene kwa mbahika abo cyane tubasa kutunga answers omukwicirizo ku kandi abinje muhiro bujurize mbarebero mukikuru wamureba kuyabana gamba wecho niwe guma notamwama not necessarily maybe going to Namugongo. You can sit at home nozo muchenje chawe ucinjeho ozo mwanya gwo kweherera na ruhanga wawe ugambe nawe meditating ha ruhanga oja kurebya afayo biri kubaho tubona nangwa twabenti cikunda konkangwe nomwe amagara go buntu tuba wahikayo tukanze kunyoka cyaye tuba wajiroto tukandi bakuterese mo tuba wajirote bintu so tukabe ni twe kunganya ahituruhona tubasa kwihayo muringo gona ogubataha ibitu behireyo decorations wazireba wareba ko batebekanise buryo mwahara shutame kwaya y'abantu barukurenga 500 kweshongore kintu cyumwe kikanura o maraka gacho is something that we cannot take for granted nabwe cyabetebekanise kwebembera this time round tubendeze birunji byonka security eruguruguru mwagireba nahabwe cyo yare ernizo rutinde kwantu esimiramu kandi tukabasa kongera kuba hihi hamwe na rahanga witu bitino menyango nito abanyankore twine yo mujurizi no mebinje bikaba Buganda abanyaji dedede konkanito wabinargankore bakamba mweta kama mweta Joseph Rugarama. Yes, if you didn't know, now you know. Because noreba ekinta kumanyira ninjimangwa ajuzi nbinji kandi bamadini gatakushana Anglicans Catholics but kumba limpurira baneminga bakaturi amakereze no mama kereziyum bakaturchi Saint Bruno Saint Manyoha hatinkeje hani Uganda matas eje bine bona konka no dhura Saint James Saint Barkudembe Saint Joseph no you know is Joseph Rugarama Ninye kwine atawo hichizo buchiri aho atkuba kumwita Joseph atkabenje nabagabimba mwitanka Saint Rugarama kungano naga gitaga ko mawe gayaga wagabagaruka kuri Christian so kare nukwe turi kubendeza tyo izobarungi irya Uganda Matters kandi nizo biri tukureba ndatereterana na kasente uhire byo kujanga ibyedini kuhamana nebinda na no kwihayo tukatunge bitwine kwa tutunga. It brings some kamane omuyihangarite rya Uganda abo kwa bamwe mbarga za America abandi barga za Tanzania ho ni rahihi then za Kenya manya za South Africa obashangaha bizire ku celebrating nitwe ahabwa those Uganda Matters kandi nangwa na necweka hati nko kukiri abantu bona bayerundayo ebara korese byona mza kwa byecwekecho kandi bikuza kwambye tenga kasento mu kushashura minwai so na necweka njongera kukura abo kugira ngo akasente nkaba kazayo kandi eti nicongera kutwamya mudini kugira ngo wanorebe myaka nemyaka zikazi 18 na something sinana mukaga cinana mushanjokwe wakwereka ngo even 2000 turiyo celebrating abantu aba ninjira ngo edini neba yakozere cyangwa munonga ne yasimba MZ kandi bane yongerayo okuba eyamani kandi n'ikindi is a day that is honored as a public holiday oyironyo na charity mbona na KB kayimba hanuya abarwemira abo wanuza kamera you not wake up and talk about the public best math akatkunda David Sari kana to wakitiriza kares ko akitiriza actually so ko kuburiyo media ataronkito bambe nono chura munechiro chikuru you don't know about it aho katuwachura nga abandi bantu
nangano bakwa media but in those administrative but you so it's a day that allows you to rest and maybe what you kushabe meditating about these people's face nachi konka nature chikuru mnonga awihangeri. It has generated a lot to this country by the three popes who have been here 1969, 1993 and recently in 2000 and what over 15 yobuhayiruka Papa Francis the Late kabona ba papa bashatu bizira specifically because of na Yohana Paulo nkamwerebera hari kwijaha 1993 yes. So ata ubona bashatu is because of these Uganda matters no wankaga na mwenda wenyina karetwa kandi omu Africa yona kabanza hano. So Uganda has been lucky to host three popes mainly because of these Uganda matters. So we can press through them because to believing they are in a better position maybe to negotiate. Those are live examples. So no mugisha erizoba TV West neiza kongera kutwara na mugongo ahabwe mukore ruhindura higuru omuri Kampala mu kibuge cyana omucwege cyana mugongo. So even after this program simuka ecyano iza kugumana TV West ahabwa makuru agari ngagendo misho kureba je ebiri kugendo misho tune TV West nanatije tuje TV West matters nekirigiro bukwakuruzo no bana bugira ngo matters ahabwa TV West nariyata noro kwimuka kare ari kwimuka kare ayamara emyaka mingi atura nakora lofre te wanda kutandika kwendeza because hata abonzi ni warakafuteka teka abonzi ni warakafuteka teka niwe nashireba that automatically qualifies me then being ready nabwe no twakwa ntwenda kwingana nabajanga but you see kandi mwana nanyenda kwambuko wa David you know other people hati wajya hano tansira nanyenda kwambuko wa David. That man has been here, he's been royal, he's been, you know. Yeah. Kuyao. Na kundomuru mabana remera ho. Matadom yabyo kugira ngo somebody has sacrificed how much and for how long. Yeah. Yaza mitwenda kushane byaba barabire. Are kayembo kubimuremerire ko nkayatekwa yisharya. Mana bakayemba. We are all matters here. Shokwera umwe nishankisha tumwe na asa kugira ukabure. Egara abo guma bachekorira misho. So what I'm saying is that matadom yanergira ne. Kamkato ijikimwe tubashanjere no kubashanga. Tubashanjire mu radio mukukera mukora buri cyumwe itetisha tubashanga gata na gati. Me have seen it all. Manye kirorwe yiro kubanza. Ndugira shahina ndikurwa mu program y'ikitangazo. Very good. Kandi cyanje n'imishara yabire hakiri imwe mukabanza mwakora. Mwana utanyuze. Very good. So if you can also have some matters here. Webare iwochi ryokwe ahabwa program ya sisimu kandi kwisya ngo base kunywa icyo kunywa ica Sting. Icyo kunywa ikintu kikuru munonga abo ko bandi kuretera wagaruka mwamani wagira amagara. Uwo tafuteka korohendero bikozire izaba ya urukutambura je hatanda kiwejo byamanka bandi okutiro kushanga hato mu ihango no mukasheshe nubwo byami then na nyekiro garuko byama atshi enseneza kushanga nkahi abwencho takunye cyo kunywe cha Sting ne cha shirinje 2 zonka kiriyo maduka gona mu ihanga kandi tukumanyisa ngo waba ryo mucara oyinenda hatakana kituboke size abo kwa orumwase hwatanika kateka tekera karece utakanye cyo kunywe cha Sting waba ryo mucara wenda bitabasigara twena ntukozesa tugira mani tukoraje tubabahurire aba Swift Initiatives Limited abon bakore myoreko omuyihanga ryone rya Uganda this time around baryaho mu burenge rwizoba na mnongo muri mbarra umucayika ceka kutandika nebiro byo kwezi abiri na mushanjo kwezi kwito kwa mukaga mpaka wiki yona nza kununtsiro kwa mushanju ngwenu wabanoyenda ukubegitaho kugira cyo wayereka ninga kugira kinde cyo wabasa kubabuza esimu yabo negumanira ba screen doja kwa no gitorotora hoje obatere oreba kwa kwasa kwatagana nabo twena tukakuzayihanga ryito hamwe ombukwaterana ebyo bushubuzi anebyendasya nekindi je ntuzomukahumuro kace no kumanisa ngo obuturiyaha we look like this because of aryaba bokutujweka bright suits omchombe gacyara grand hano yo muri mbarra bakora suits nunje munonga in all sizes in different colors. Yes. Sure. So aba bright suits omchombe kora grand hano mu kibuga cyambarara batujweka kandi utagiye utinyowe bamuringwa bamahango no sizes zona bazine in different colors atujwire blue tomorrow niza kwanjwe kare ndijo
nuko bakujweka esati kareti nejenana nekoti na suti kareti then netai kareti byona bakujweka je over decent over presentable ori ruyichi kama ori ruyichi nurusobo ruyi najana nkumbi ruyi saidichi ruyi katonga. I am a citizen of the world. I'm just a citizen of the world. Actually, Chango, I am a Ugandan. Kandi cyo nicyo kibakikuru. So kara wayizi tushabire pressure. Twaza kumura abanywana bitsa kwanza garuka. Bitu yemerirota. Amu akatubanze tuzomuka humuro nsakubantu garuka nanyeza kwa nimba tebeza habwento na noranti program ni sisimuka nsakwa tuje nimba plus amakuru takarga program eji ya sisimuka. Nehinda uri mukuru w'ishomero rya siniya ningo y'ishomero nuyenda kwejumbira umupaka sokurinde by'ubuhangwa TV West yakuretera mu gishoko hangaho byeshongoro emizano nareshe bitebyo ebyo kwata kurinde by'ubuhangwa na theme conserving the environment for better generations. TV West neija kuba nekwata ebyo bihangirweho kandi bitahambeho zayo na migutu yayo iyakanyabwenje ishomero rasinje umupangahangaho ibija kwihangurira enomero iguga okwegita umpakisi tuchira office zit umurembo rwambara ahari Stanley Road obutarenza ebiro 10 byo kweza kwa mukaga. TV West nehinda. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shobotunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobotunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga. Nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe. Program eji neyigesa nk'omuntu ashemerere gukora kuyakuba yakwasirwa oburwire ubu turi kuba nituganiraho n'abahangu. Ombere kwije juba. Bakwa. No wakwa. Abekibina. Abekibina? Bakwa. Okumuntu bakazanyirwa bakobakafira mutindi. Boroku. Ito bekibina nje mbashe bitwaro mukaga. Ekina ko eje baraka yakugamu. Bas. Ano waka. Basta. Warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe. Ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wamugana kahemanya. Bora uragana gamara ubisani. Tuva basha. Bari milonga ya familia.
ebyizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School pre-primary and primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora n'ebindi bingi. Webare mnonga aba Green Top Schools ahabwa pre-primary hamwe na primary abwa abana bito kubataha mutindo gw'kwingana gutyo namunonga kubatandukana abo kwantumanya ngo buri kimwe ncende tandukwa nungi okugira muheru murungi kandi mwe bare kuza abana mbikwatene byo bwonko mukaba kuzombi agriculture ebyo buhinzi no burisa mukafa ahantaranta zabo namunonga mbikwatena sports ebyemizano kandi hamwe na music dance and drama mwena nyene nkwiga muzire we basa kutwara umwana wawe mu Green Top School na mnonga habwa pre-primary na primary kandi ishomerere n'urunzi mnonga narishangwa aharuguto rwa Masaka Kampala hari bakweta maya waba nogendera zansanje nko mwomwe kandi umurinanziga beitu enamba zabo zese muzikoporreho basa kubaterera nibareberera jo mwana okukirana no ko kumureberera kubiyo hati ho mukatoriyo mwana mwana mutwaro kwe neija kugira amagara maronje neija gukora jo mbyo bwonko environment yabe green ebihindirwe byona providing abana oxygen nunji okubwaraguzubwa tukuriyo kuryaho ntabwo cyo mwana mutora kwe papura z'amakuru tuzine urupapuro rwa The New Vision na urupapuro rwa Bukede bitwaheza kuzirabamu aho naho tuje kuba tutunga omwe aha bakuru mbakwatana no kujanjaza empapurezi okuza kwihikoko inaba kutiteka teka bakajanguza kwihike bente nakoreba izoberi natugambira ki aha empapurezi nibice bise birumwe bitwine kuba ntwirukanjira okubasa kuzitunga nenche kine kuba nchinje mesereza okukirayo okutunga empapurezi tukuraba urupapuro rwa Bukede turi kugendera kuri Tom Jenywitu bajanti abasiramu bogerde kubyakayihura ebyo kutaba masher akawesi ne kagezi bicaranda birwa then number janti Ukraine erumbye Russia ne kubenyonye nwanyi amakuru gace bayogari ya Russia na Ukraine then badranti Kabira yegase kubayekera na ingire dwaniro mu Congo nabone ishakwa no mureba Kabira ruhaha then bajanti namugonga wuma police razama kubo go kugenda no kuvayo abafune byamagero mukulamaga bogede kwikuruma mureba hwaho yanahuraje so nabandi bahiro ujurizi urupapuro ruryaha no rwa Bukede tinkurganda gambira page yitu yasenga bo kuba hatari makani tuturho bajante ngeri jo funzo musajja ne barite dogo yes abrongo anta bakaciroga no rukundo netaha muhato ngeno mufunzo mutachisika na rukundo ebintu basa kubaje kampenda nebyo mizano bajante KCCA eri ku Semugabi Vipers yekomye season neno kutujoga omukungu bwatyo bwayogera Njate budune gomba bebagura we mipira ja masaza naboni ndaba batahwaha masaza cup then owa African Union avuddeyo komizanyo duryom orupapura norwa shiringi rukomizonka kandi rwa sharuti orwa kasheshe kerizoba kankuno ntikiro urupapuro rwa The New Vision aho naho twakira Jenywitu NRM big wigs rush for MP LOC5 nominations. Yes, why not? Abantu bariyo nibehandikisa okubasa kubaterera karuru bakaba bebembezi bayo. Barwaha over 2 billion shillings collected in registration fees on day 1. Mwebare kwehandikisa kandi tubendese birungi byonka. Faithful flock to Namugongo. Mazima warebaho nojoti ninyencherirwe ninyenferirwe abo it is late now. So basa kushomora papuro rebe abantu kubijire na mugongo ahabwo kwiciriza. How Bishop Hannington's execution led to Martha's death. Byona birya Martha's ebyo. Then ahandi bakoreka ngo TVET staff to work under contracts. Abana bono jakwa no birebe bakubagambaho. Then more chaos as Mawo wins DP top job. Na byo ndaba bishoboraha. Then bajangu Musevenomics
what is it all about? This word is becoming common in our ears. We want to see what it means. What is it all about? 18 sub-countries risk missing seed schools. Now what is this? Woohoo! 18 sub-counties risk missing seed schools. What goes wrong then? Nichiriza mpendere nebye mzano. Bajan Senyange proves his worth in Fight Night Show. Arwawa na babe bikonda besambagire nebindi shakwano bareba waha. Then ahandi injango basekwesho miroro paproru nashirinje zawe 12 kandi rwe rizoba rwasha ruti. Teka tumwakire arukuzubunanizubwaho na mnonga hagwitwaha turebe atuyanjurire atugambire nani kugenda mu misho twakwakira se ninye nakira bari gumisiriza nkabaza nazarabamu yajura bari tureba tutandikiraho. Amazina ganje ni Geoffrey Byamugisha kandi ninye kura ebyempapura abwaburenge rwizoba mu Vision Group kandi stishikareti nahabireho ki tucyaburi izoba ibinde mu mwishengero kongo bwiro bwinde tucara kwija kare kandi nimbamye buri omwe hate shahe gyatundira impapureze. Okay, twine impapura ziha eziri kwija mu burenge rwizoba ize zoro munugamba nokura. Ezi kira kwije zikura neza twine mu bukede na New Vision. Okay. Yes, nuzeze impapureze tukubantu binani zibwaho. Nizitushikazita nizitushanga nkahi ninga tuzishanje nkahi. Impapuro bwiro bwingi kuzukweza kukorwa twine transporters so nubaziteka mu motoka bazireta buri trading center ntuba twineho omuntu ari in charge ninga sho tukweta distributor so mbara ntuba twineyo muruti tungamo Kabale Fort Portal Kasese Bushenyi so buri hamwe impapula nzibazuru so tukadiro tunanyenda New Vision otunyine kutambura nkazambara ningo tunanyenda New Vision otunyine kuza Fort Portal no yuza mutawuni yowanyu ujuti nyenda maurega New Vision nyenda bukede mubaza kugira ngo uzahariya nguza kwa nanka mpapulezo no zazo natubana hahari abazina amaduka gabo. Yes abo tweta distributors ningashi omu supermarket zone zikuba ziri omuyihanga ninga abana bo mutawuni mpango duba twina abana bo kwani bazitambuzamo. Yes mwene tumanyaga ngwe mpapurezi zibeza makuru. Yes era mwebari nabareba behandikise bamaho nabaroko batamburire baba mugongo mazuma nabereba to bisensiya konka bano yire hamakuru harihe kinde cyakubasa kungambire kinde kuba nkinsikiriza okubasa kutunga impapurezi hine binde byakubasa kuba nibiye yongeraho webere munonga basically uhire impapura twije twareba program z'amashomero so twagira ngo ombukede no mu New Vision tutera mu abana ibindi byo kushoma so mu bukede ntubatera mu ikikweta pass period bw'abana ba primary then yo mu New Vision tubatera mu kikweta pass O level kugira ngo aba O level nibashoma mu gorujungu then aba primary tubatera mu bukede so aba bukede pass period kubera mu ntubatera mu every Monday na Thursday urukubanza ntubatira mu test sezo then tugaka tubatira mu rwakana ne yambe to mwana ejo kubanza ntubatsetingire buzo bitakushana ibya bukede biri mu Ruganda byo mu rujungu na urabanya bari bayo mu rujungu taba bayo bukede biriye byo noma byo natugagira ngo biteko mu rupapuro rumwe so ntubantu enda abatora aha then nabare batore kuri konka byo nabyo mu rurimi rwose byo mu rujungu. Yes okay oriyo no gamba ngo netu yambeta ati paspiro yeje cyo kubanza ne setting abantu abakugo mu cultural media intensia then okwe kuyamba abana cyo kubanza netebekana so mwana kwetebekanusiza ikigeze cya muhero cha pire kwijo mu kwikumi kumwaho so umwana gumana akora practice akiza kushika mu kwikumi kumwe aba yacengere cyenyine cyo gukora nomwe kintu ko gumana ukikora munonga wakora test izo banchaka kwa gikono jo shanga mu question zikushana
so eventually amuherwa gw'umwaka ushanga ibyo twirene gukora nibyo birimo ubura ngo umwana ashikire then ikindi neyoreka weakness y'umwana ningaje y'umushomesa no basa kuba no manyangwe ibintu no manya konka ariho key areas zo kubo no buraburamo so ko kufuna passport yabukede ekironje no jang questions kuzikwisha then bijaba leta yamuna answers so kiyamba umwana kwemakinga ningo mushomesa kwe ko makinga jabana atine kubuzabuzibwa kona hati tutebekana seje katujengo haturwa ryo rwo kubanza bukede yata paspi RE ebibuzo then answers nizisha ryari nizikuratana ninga numbanza mwarete buzo then handa aje mwija mureta answers orwo kubanza tekamu ebibuzo subjects ina zona that is a set mpiriri take mathematics English SST na science then orwakana bijaba tureta mu answers ebibuzo byero kubanza tugaruka tukuteramu na set endijo umurwakana rwenyine so turwakana no ine bintu bibiri narimu ebibuzo harimu na answers ero kubanza then ebibuzo bitukuhereza urwakana answers zije shoro kubanza so nteka ugape kugira ngo umwana afune time yo gukora ako tukarete buzo kareta answer murundi gumwe so umwana nafuna time yo gukora akora then arinda answers zije so muzire inogura bukedeji aho kuba ijaka kore buzo hata ine kureba answers kana gakatunge buze bindi antuma ya missing birobwe tiya consistent atuwa missing aho urwakana jemansa ngo wa missing ibintu bibiri answers rwo kubanza then na set ndijo yes kandi ekintu kiyamba no kuba umwana ari umukayo nko muziri nubasa kuyamba umwana kumumakinga hako answers nibije baziko y'umwana urwo kubanza answers ni mbanzini urwo kubanza ko kumuguro rupapura yarebamo umugira mukora akimara gukora akwireza answer sheet yojibika hati nyondi ndorwakana ngorwakana answers zanje nzakira nubanza kumakinga byo kumanya byo takumanya no ine reference otegereza kwisha ino marking orebe consistency y'umwana na improvinga ninga chapter yo kumurema neha then yane murema you can refer to the teacher mujiro tkonko umwana wanje ariyo P7 no mushomesa konka chapter geneji nindeba ruwiki tshiriya mugasho wa pass PLE so atine kumuhereza room of improvement no kora weakness aheri no basakora ki no basa ku improvinga oninga umushomesa wenyine of course tukujyanga n'abazire bo nkabogura na namashomero ngagura na nabashomesa subject teachers bagura ntabana hato bagiye ishomero nabararayo empapura nazitunga buduka bo wit abana twibitereza gushobora kuzamaduka then what goes right then some teachers are who directors abamwe bagura class yona teacher yataguzire then ushango subject teacher ati mathematics yanjeje kanje ongeremu akasente ongeremu akasente nteme ebirungo of course abana bashika nibasima umushomesa bajango charity nashomesa kubana baheza bisingura nashomesa kubana so ati ni no kwirwanaho omuziri nabasagura teacher nabasagura subject teacher nabasagura ninga wero wisha ngora bo mucanga cyo hano cyo twonka kinashomiremo shuare nikenda kongera mutwani twongere mamana ni ushashura empapura nki 15 umanye tamuherwa umwaka abana bashikana bakwijana bakora ki bagira ngo ibwe bari n'icyo tukorire yes bamemba ba parliament tumutandikira ukagura urushomero mwashomira as if twice bamunonga haba pass PLE then banywana banje bakuriya abaryo mu the new vision nabo the same applies to them abananka naba all level tubatira mu new vision but different days nizibazine different subjects so mande twatamu kubara urwakabire tamu wakucho rwakabire amuka magazine ko nabatu akagambaho akatini magazine akakwa nikayamba munonga abana nababine issues nyinja amashomero numamba bari mu adolescent stage so nababine a lot of challenges so tukashamuntu abatira mu magazine ejo
nubaherezayo views zabo questions nane challenges ziba kutunga amashome then teen magazine editor azibagarikiramu bagumiza na life yes so I think eri izoba na harumu magazine ejo oro kubanza ntarumu subject imwe rwakashate ndijo rwakane ndijo kunga zone tubatera mu notes then na azamu notes azamu na questions yes it's a new curriculum kandi notes textbooks zimwe tizikakanyire munonga izizwe bazaharbo bakathandikira tukakopora ibintu mbuzhandikiro bazirumu na practical part of it kamwe diagrams karicha moja ngo ikahinduka na way of answering questions na ikahinduka so kweje so mwana kwa kwasa ki kugaraka mechu buze ejo yeah so nigwe tukubayamba bati so ihira amakuru agaburije gutwiriza abantu kugira ngo umwana ashoma amakuru urebye amawuna kinaki so buri muntu mwihurire nabayine cyakwiyamo umwana wishomero nahiyamo ebyo umuhingi no mongoro wa gatano ineho ibyo buhingi rwakashata harimo toto magazine z'abana na bintu bya education umangoro wa kano ine mutenders rwa mukago ine politics and what so one ogura new vision no mango harimo ibintu bingi kandi tukujya muneye ku benefiting umuntu omwe wenga so buri kategori yo muntu ntubantu giketaringa rukumanya tinyona nyineki nimfuneki neki na Ram Edwin banda na irukanjira party ya aha so Ram Edwin wena imkaza back page ya Manyantario Sports agire bihaye abo kwenda makuru na Martininza hana kwenda bintu bya health na Martininza so buri omwe na kwatwa kandi nagire kiyemo yes hatu kucha kuba hempa prezi zikacererwa izi zabutunu yes nkakora ntakugira ngo naza kurugomuka ngende manyira makuru agaryo mu paprezi at least Bichukubanza n'ubuteko TV wese charite na kurabira na Radio West twino press review bagambere byije mu papraza amakuru so okiza kurgomuka urwite bekanise rukumango mu new vision na mu charme tumwine apero poreka zempa praza amakuru online apo na yero tujine ya Vision Digital app eriho impapura iriho na TV actually inesimu yawe nobasa kuwatchinga TV West live na Radio West nobasa jireba na nankaniza New Vision zone radios na TV zone no downloadinga oteka asimu yawe ishaza amakuru zaiza kushika yoteka ureba amakuru gawe gachwa kuzumbindi nje tugarisemo kuba kujeta turukwete kugenda kwenda actually waji downloadinga ne ijaba kujeta Vide ni Vide Vision Digital Experience app iwaza kuri yo mu nubagete yanankejo Play Store downloadinga ugitekaho ijanka Vide ugikirikinga ugidownloadinga ugiteka asumu yes actually njine wa konka so kwataho ndi no kumanya bere kugenda byo kwenda wanonda TV West ukirikinga TV West wanonda Radio West uteka wanonda kabaregere utekaho wanonda rupin utekaho yes dinori ebintu bya no kuri mu Uganda no kuri aheru no kuri America nori ba TV West live tubumba bumbere tendere aha paparazzi z'amakuru zo mukahumura nanishaba abantu mwena kutereza ubuhagizi aha paparazzi emukwetenga byona ntubatubitiremu ntubatuine amakuru ntubatuinemu kandi ketaringa for every person obora umuto obora mukuru so waweza kuhurira program eji ninga shibweza kushesha ozaha trading center yo wanyu ninga sho mutawuni yo wanyu supermarkets zona ufuna amakuru ga Vision Group empabu mu mpapura oshome then hadira challenge yiwatunga mugume mutereze feedback how no basa kuteresumu ninga no basa kuzayiwa guri hure nyino byo twonke kineki muhindurimo wa agent wanyu ngo wa agent wanu babitwereza kujya ngo stories zezi nezi muhinduro egi story mujandikire munonga mugihindure ibintu bya no batmawo ito tukabirebe results ziceri ro buru bakabitera kare so eventually nibija bitushika
Okay, we bari mnonga yongera kubagambira cyori then twende. Jeffrey byamucana nyinkuvunanzi bwabwe empapula za Vision Group bwa Burenge Rwizo. So mcheka chwani za stereo no ngambira tutereza. Wachenge chintecho. Shayi namba kurumba. Wabare iwa wagmanitwe ahabwa program ya Simka mwamhurura kandi yabagambira ko kuzishanga ko hari hihi kandi ba agent numbama banda numbangambira ngo hari mukutempa plaza makuru wa agent wanyu wa Radio West dare aho bantu waburuza noza kubana manyebero ko yongeraho twaza kumura aho banywani bitu tsakwanta tugaruka tukine binja bwa program ya Simka ninkushabangu watakargaho. Ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi. Indwara ya hepatitis neretwa omiringo myingi kurigirira akakoko akakubaka nkareta hepatitis ejo konko bwiro bwingi omu community yitu ya Uganda ninga omu ihanga yitu ya Uganda indwara obwiro bwingi akakoko akinja kuchura kufuna akureta hepatitis n'agakoko aka hepatitis B virus. Yes. So hepatitis B virus ejo nerabira omu miringo mingi ogwo kubanza nerabira omu body fluids ninga mizi gombiri. So noshanga omuntu agirwire obukoko bwa hepatitis B virus bwarabira. For example, ningo mukureberaho burabira ko mututu. Okay. Ninga burabira ko machwante. Ego. So, hati Zaki stop zesa Yes. So, hati ochubugano muntu gwa ino oburwire gwa hepatitis. Wamukwato mu ngaro. Ninga mwagira ko kumwayegerana. Ninga mwazo umushongo yo kwegita yo kuterana yaba ine oburiro bwa hepatitis no shanga yagirata yabutura konka waba norebo mu Uganda mbagira ngo twe immunizing ninga tugemesubwe ko kuba wagemesiwe against ninga ahandwari je hepatitis umubiri ngo bagwine amani ngo kurwaniza uburiro bwa hepatitis ninga kuvuga ko kurete ndwari yaki ya hepatitis. Yes. Of course, with sensitization ninga abantu kumanyisubwa na wagenda ukagemesubwa eje ndwara no jirota no jinjira ebura kujireta ebura kukwata. So aha ninga nayo barakukwata namani. Okay. Atoshanga ngo umwanya gwo kuretera ikine cyazimba kikarga muka kansa waba wabire immunize ninga wagemesiwe ubwo burwiro bwa hepatitis tukubasa gumiza mukakurgamu endwara yaki ya kansa ninga ikine kuzimba munonga kikarga mu kansa yaki yekine because endwara ubwiro bwingi abantu abakwitwe endwara ya hepatitis nibafa ahabwa kansa yaki yekine.
so hepatitis nezo mu butafaru bw'ekine ebucwanyaguza atumu kubucwanyaguza okwe bumartipurayinga munonga ninga bukura munonga hatarigamo ekizimba hati ekizimba ekyo oshanga kyarigamu kansa bano yagireta eba niyo yita omuntu konka ebyo byona bigiye kugira ngo toragemesibwe ahabwe ndwara yaki ya hepatitis kandi ministry y'ebyamagara ikaretaho ehurrejo yo kugira ngo abantu tuzo mu marwariro batucebere tumanya uburiro bwabo bwine ninga wabo tabwine then wabo bwine tuburagurra wabo tabwine tukugemesa Oyu n'omukuru nk'embaga AGM za Sacco, graduations, emipira n'enkunga n'ezindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningashi butuno aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashi butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda ombere kwije juba bakwa no wakwa abekibina bakwa okumuntu bakazanyizwa bakobakafira kutinye boroku ito bekibina cyo tumbashe bitwaro mukaga cyena ko yatsikeje baraka yakurgamu bas ahantu waka warambwe no wawe ndi kutomushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wamubugana nkahemanya kora uraganda gamara ubisani tumva bashaho bari milonga okushaba no kuhimbisa nicyo twebembeza buri kire ubwo turi kusima ruhanga ahawe icyonco cy'amagara agatuhire buri Sunday shashatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kubona batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo oyi necho uri kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wawayihereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire program eji eri kwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente twanturambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana kubone jane iwe twabata kubasa kuja kugikarwa gato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi uko kure abantu abo kukiro wingi ibitoke mbatezo butoke buke aho kugira ngo baba tareberaje munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamo ibinyogori ebyo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa netwari byo kurya kuriya banje banje byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta porogaramu n'ubuhinji n'uburisa umuherezo wawe ndi Ivan Musimba
kandi of course program niyo gisisimuka program iri kubereho buri kasheshe shaha emwe kusesha 3 Monday to Friday erizoba nico mutano ngo twakumanyise emikoro nehindura na mugongo TV West neza kuse live broadcast okurugana mugongo nawe iyo kwenda kurebera nangwana no kushabira aha TV no yetaga kureba evina mugongo rukurabira aha TV West nawe cyo cyarate kuruka yo mukacweka kuwaburumu akakutwargamu bitwagaruka hati tucina barebe bitu okugendera kimwe kuseshaha 3 mugende mwetunzire empapara mumanye binje munonga okubasa kuja mu mutaka gume nyuma y'amahurire koko nabene impurano babiteye ngiyo rye nyuma y'amahurire ngwe kintu cyose na kiti of course kiriyo mu Uganda Matters Day kandi biriyo bihindira mu Kampala umucweka icana mugongo amazima ngo abantu benje kurwombe cweka bitari umwe na bumwe ebyihanga nangwa ni mangu na no wanyi hina barjireyo kandi no cumanya ngo bagenzire bari umurina mugongo ahabwizo bankeri okubasa kucelebratinga amagara g'abantu abaferire edini kandi obuyabeshire to mu Uganda missionaries bajiresere mbwenu bareba okweza barebe kitwa kwetanka light konka obwirobwe ayabira kabaka mwanga enteka teke giti yajakira abo kubakareba baza kureta baratandike kumugomera abo kwebera je byebiroho na no kwembatambura obwirobwo nuwe yaba ryo muntu w'amani nuwe yaba inkaruhanga wabo nuwe yaba buri cumwe so yareba ko mwako bushoborozi abantu barukuza ahari Yesu Kristo aharuhanga kana no kutandika kugomera emwe miteka tekere yensi nahabwe cyo yasharama abantu aba okubita kandi bakabasa kurwumagaraga bitom process nutiranga ko baferire dinejo hata na yedini yayongera kusimbe mizi ndiyo ni ndebo muntu bakwimata bakakusya kisika habwe kinte cyo rukunda bakujango kireke hata niyo ni ndebo kuwatamo katamera cumo kajoto mwe ncabire cyo kamboreke ngo ninchukunda hata na nabandi bakaguma mbachikuratera niye shonga habwe nsituri na mugongo abakire nkaka ntureba nibatumanyisa kugira ngo abakristo n'abakristayo abaferire dini bona wabagita hamwe bari omunambere kwingana 45 hazani bakoreka ngo abakristayo bakaba bari 23 then abakristo ningashabanyakaturiki bakaba bari 22 abinji ntureba bine amazina aga Buganda amazina obundi agabantu abembatura mu cwekecho bitu nitwe abankore tuno watu representingire kando wagendiro mu shongani yemwe obarkweta Joseph Rugarama ogwe akaba ari orukurga omur ankore mwen abantu bijirani baho bujurizi kugira ngo hine batungire benji omukweshasha nkoko abantu abayeshasize omukwehayo nkoko abantu ababayehireyo bahendera omukwitiriza kwabo batungiremo ibintu binji kandi na Bible nekigamba ngo bino mugishabo abari kwitiriza batine kibarebere bakitiriza kandi bayehayo bahendera babire Matters nkoko kubareba so nabandi bariyo mbatambura mbijere byabo tinguma mujurize relevance ya Uganda Matters na nobwiro bo abantu bereba nko kubiri no jirango ekaberia are they still that much relevant ninga abantu no kujanja wazachi kaba just they are relevant to nyenda gambira sides in that they are relevant why because nturebera kimwe ekintu cha face ninga shikweto kwitiriza nekintu cyo baso utetaga abantu kuba binji you don't need to be 1000 to be right. Yes. Now, kugira ngo nobasa kushanga because you see aromahandi ichomo bakweta Mark Twain wajidire ngo whenever you find yourself on the side of the majority it's time to pause and reflect. Why shanga burukiro yumbinji izo ibuzo tubishi why is it because nibamanya ninga bandu wagoni so bakaba batari binji bakaba batazireki konka bakabasa kuhamira nshonga kandi ko kubibure rigamba ngo muba amazima gahindura bo businge amazima no mwaka wa murumbace ubwire burahika bagenga konka abantu babiri bakasigara bagambe kintu eki
n'uturere twagezere n'abinji konka hari abantu babira bazi konka nokireba so ekintu ekyo baremireho you can imagine in 1881 konka hati n'enkumi ibiri nenga waza kubara emyaka erabireho tukiriyo ntwijuke ekintu ekyo noreba nkitwereka ngu koroba nomanya ekintu kikire koroba nomanya amazima utariza kugira utubishikana abanyenka narakedu bakacheshongora omucheshongoro cheye chibakweta stand alone for the truth nagira ngu when you stand for the truth you always stand alone noguma wenka noreba rero noshango ruwe amnonga gato mu Ugandeji kasha tokchimanya hata abantu abinja bagamba amazima yo mu community ngiranti ngwansamanya ki okakwata wa PDM wabe yazirya wagiroti tokwego omukaruru mpaka kawe tokushanga umugongo gwo batariyo konka amazima nagasigaraho even when you are alone nuza kusigara wawe n'urwanirire kikire so nabwo cyo relevance number 1 eriya kugira ngo ekikire nkibaso butaba popular konka kisigara kiziriki kikire amazima nigabaso butagira abantu bingi bagenda konka nigasigara gariki amazima so the relevance ya Uganda matters kugira ngo bakaba yabirna mbishi wagita abantu na bangahi nona kugira ngo Uganda ubwiro weketarama abantu binshi kashi kabaka kayabaye namani abo tutaruwe tukuzaguza no kugira ngo twegeni to kuremera abintemwe abo burungi bwabyo abo kukakwabyo abo kubonera kwabyo not because ngo abengi tubakubyenda chikuru gabagari amazima n'chikuru so nkubwiro butwine orders nyingi munonga zukuruga higu hazo mwe zukuruga abantu bamani but the question is it true munozo nungi is it true that they are right we also need to see some people saying no even when people back expecting a yes because this whole tendency kuja no cash no man maka baka mwanga kai na man kabaka ubwiro bayoni ndeyangwa kai na man ngakukira go wahati ako wahata zire yatayiro mbitongore human rights yagirati yashanga mu constitutions buriya bikaba bitaro kabaka kana akore cyakura na yenda kunga we are not celebrating him we are celebrating those who did the right ekinanye ndagamba nk'ikindi charity kandi kinkiteka no tujajinga mwangogu nchenda teka okachi hati charite oineka yawe ukarga rwibare wahikomu wakora n'urya mabanja warya roni wagita okafuna wagura ahantu hawo wahombeka mwe niwo mukama wekejo nabana bashashura fit no baza kwimagininga kati kureta nk'umukozi ninga hari umuntu wota kumanya yizayemerera mu yangwa yajateriza ati no rataho ninga kwiya yatahiremo washanga najya tima barumu mushore ninga mukore binkwenda nobody can tolerate that kind of wechoro chanje chatiarze ninga nantakaguzire muhoro because kabaka mwanga being the king of Buganda with all the power with all the authority with all the might with all the whatever ukaza kureba all of a sudden ukara abantu barugokwe echo kubanza umujungu abantu bakaba mureba batina ngugu umuntu ki nawe kakarabira kuja yiruka aje atabantu bantu ki hazo umuntu ogwa acibahereze kwija icyo wazatumukuzangana ahari gire tinde cyo sharing in common wareba hata kiza kwija hikaho yaza kumara ubwire ukareba yagira amabantu abawe benyina bo kumangu these are your real subjects yes ukareba atanga kugira ngo kandi baba kwehinduriza real serious what kind of betrayal what kind of betrayal even if it were you charity otwiraho abantu bona bakumangu niwe kabaka abo kubanyendo imagining that from the beginning of the time kabaka nwe abaryo wa mutu hato katandika kureba abantu abizire nyimwazyo wagira mamba batandika kukuzemesa abantu indeed yes kandi eki tutakirebera mu Buganda honka wherever it happened umugabe wena akati ate government ya tebaza kwikiriza ngo hati orgaha ojo nyo tinchura birajo bya government of Uganda tinchana kumanya biragiro otinyo ni kuratira nga government obane ya Zimbabwe bane ya who can accept you here ngwiyo ryano ojo tinyo tinchuma biragiro bihange ati ubwaha kwizere ko nyi twamkurata tukamukore cyafayo isi you know so tuyon tuzakuzo mukahumuro ninjana wonza kumukora hero kandi hatabite najya nkorobaraho okay bazazo mukahumuro gaho naho program ni sisimka of course ya TV West kandi cyagendo misho bikatubanze tumuro kacini tugaruka Nehinda
otaferwa. Hello, my beautiful people. Again, it's Yaho. This is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. The one country program. Monday to Friday, rock manza pakora katano. Shaha mshanju netweka mpaka shaha mwenda zo mwihangwe. Yes, aho kubano chake shongora ko kwenda tukakakuterera ntuturu butono ninga shiki live aha TV we kandi twakwiraho na vibe. Yes. Hey, we love you so much. Stay tuned to Bakunda. Bye bye. twegiteho aha programu yareba hindijire ahitira ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe kona beninde bantu kandi tekatika za kushwera na habasa kuba naga ko mwikuru aineke mani ni expectations zina benyine kokana abawana ekeriyo kujya ngushwe bomusheja okutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferi zoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga okwenda kwanjira umuhereza umbyemizano otaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda otaferwa omuntu yabanda ati bine madine tayina titinenent ikareba ngo musimu ikaza kushaka tuwe ariko nire abati mutamwise obuzano bwo bunyamurungi ogwa Ankore Actors ati bwemba tinkwikirize kukogera toyogera ohurire TV West Burua kashatu no rwakana shahi nazeche omuzano gundo kuba murumu ebikwegesa biri kushemeza kandi bikakushashanura busa Ankore Actors nubwo muzano ogutashemurire kuba nofo oyu n'omukuru nk'embaga AGM za Sacco, graduations, emipira n'enkunga n'izindi
noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu muri Boma Mbarara ninga otere simeji ya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe porogaramu eji neyigesa nk'omuntu ashemerere gukora kuyakuba yakwasirwa uburwire ubu turi kuba nituganiraho n'abahangu ombere kwije juba bakwa no wakwa abeki bina wakora oku muntu bakazanyije bakambira mutindi boroku ito beki bina cyo mbashe bitwaro mukaga cyena ko eji bracket yakugamu bas ahantu huwaka warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wamumugana nkahemanya bora ruhanga ndagamara w'ubisani tuva bashaka bari minonga Chumbo munshozi no mumpanga TV West kandi yeshaje cyo mukire aka program ya simu kanchiri cyo butungi charity nchine Vincent Mujuruzi stambura niwe mpaka shayishatu kandi amazima garingwa kiraka turi umukira ku celebratinga abajuruzi ba Uganda Matters aharna mugongo ahikiriyo n'ikihindira ahibwasheshera ibintu nije kandi urahanga yagumiza mwabiro muhwezi witu twisha kwantu bukoreka je butunu abahara banje ngo live aha ntimbe and indeed ninjano bireba akure mjendo misho sofa mujuruzi think makorabe no rebayo okareba abantu okuba ryo mbuteka abantu okuba ryo omukuraje noreba ngutari yo muniyogano kurekano odajejejeje batebekaniseje tari yo kurebatirana tari yo kugira ati buryo mwari yahashemerire kuba naba omuringo ogwo kutebekanisa izoba nkeri erya Uganda Matters mujuru twatwika extent yo kugira ngo mbwenu kabaka mwanga bamutahirira muntu yakutahirira mbusinje bwo utokubasa kwesana nokora echo rukubasa nkisheka and indeed akachikora hata ho nakuburuza so we also celebrate him also as a hero as you know abo kwechikura tarachikozere would this namugongo thing be there and doing all these miracles it wouldn't be there okwita kwe kukaretera abantu baganyirwa we are celebrating effects but causes nikabaka mwanga kandi causes ni nkuru na noreba charity na namahanga gani nabo bakaba penetrated by missionaries because missionaries spread Christianity hata namahanga gani nabo bakatunga abantu abaye barankaba abizene baburenji but because tubarabisire nico kurebera ati ni hange inderi ine Matters so now nyena ngumbwire nkobu ensonga za face zikwaseka cyaro baju ati tuganire intellectual charity no kimanya ngweni mibiri tutura mu kiraro kimwe n'umukimanya hadeje shanga hati charity Nimuwaza harezo zaba mpangwe nkoko enshaki ibiri kuzishaka ayayaya bishobora hadeje shaha ngasita wawe uriyo kurata nawe uzinguna izana mutura hamwe jejeje kozi ino kukomere na utaya agenda
konka yagumaho nebizu. There is no king worth his salt urukubaza kwiciriza umugabo ndijo umuteritoreye. There is nothing like that. Hatka baka Buganda yaza bunyoro naryo mugeni nibamukunira. Konga atakaje atinyizire guma kuzingura no bushoborozi bwanja. How why do you expect ngukabaka mwanga akashemeye kwakira foreigners haza bakija batari bagenyi bakana bo bino bushoborozi obaye benda kutekaho kandi bakaburiye no bukura. Batana kumugambira ngu ebe byo yo nokora ngu nebya stani Liza karcho whatever that is things Kanda we vemerireho byababisaho baruhano baryana. Isi charity between me and you n'abari batureba. I want people know abantu abari Japan, abantu abari India, abantu abari China no mahanga minjaga Asia. Because tarabireyo oko kuba penetrated by Christianity. Taragire abantu Europe bakatwara inkora yabo. Bari abo bakaguma ko kubaye barabari. Na hato kubaye batandikire. Na hato bari ngo kubatandikire. And they are developed. So hati ido kizubu twenda kugira ikintu kimwe imbere tubigire hebi. Tukaba turyamura amagwitu go bahangwa bwitu. All of a sudden agwa abantu. Ndero ngumwanga zahamwe nareba. Agwa abantu. Abantu kubaheza gwaho bijana benda kutworeka ngo byitu bigwire. Twatandike byabo. Na wasa kusime byabo ojuti nikuwe ine shonga nabyo konka ine kitwaferirwe kitwabe tugabirwe twimukire na cyo mbahangwa bwitu cyarugaho twatandike cyabandi. So nyowe I can tell you mutwaza jo mbuntu kabaka mwanga kandi yo nakora umurimo gwe nko kwa mahegi yanga gona gatakikiriza amahegi yange yindi kugatambwa gakabinga abantu gakakora amahegi yanga gateko kufayo negarwana kurinda abantu bagonesha protecting his territory byacho na nebe byacho hata umujuruzi ne kutwaturinkaho kabum tware ujire suit yaba bright suits wije nuzere kutira nyuma ani ala kachendi nukere yizire na yekagwamu kana ye nebirungi byayo can't we also take it up so ni eshonga aho no hotiri munchize mazena gambaho aba Acacia Festival ababine kivuro cy'amanu mununga ebiro byo kwezi umushanju umushanju kwezi kwitoko kwa mukaga mwe narwa mukagoro ara Acacia Hotel ya Berfoma Kosia ninga sha Berkosia kandi binabeshongoza mu ndebere mutwire n'umukunda mukashesha no mwabazyo hata babarundana hamwe abarumu munywani wanje Vinka abarmu Reggie abarmu T-Paul abarmu Truth 256 abarmu Posha Uganda wamashaza abarmu Kata Vibes and Low Wine ngenti ngwana ngo base kureba okuza kureba abantu aba ahari Acacia Hotel kandi bine ba MCs abakize kuba bamana mu Rwanda rwizoba na Uganda yo no kutwara hamwe ne batina MC Kachece twine Banks twine Nat J twine Jose twine Bega MC twine Rithan MC mbako abaryo ko kutamu no mutwaro VIP mutwaro 3 tebe mutwaro 50 kandi arona ne ya miliyoni emwe okwenda kutunga ebiri kukiraho wenda ku reservinga table yawe teresa umweji nabwo nyuma tugarike na mugongo noti mushanju 52 nkaga na mwenda anana munana ashatu na mwenda ninga noti mushanju munana mukaga inshanju abruna mukaga nkaga ni 5 naba day to day bajango takabure ibintu byo koresa mu magaraga we gona burside yona nabashangwa umukijunga round about kandi namba yabo kubaterera not mushanju not mukaga not mukange dijo not 2 mujurizi twine kwa ntumura mutkazo mutuma wabashubuzi tumura kace of course zabashaha ibintu dakikasha tunibirashe twahumura kace zagaruka program simu gateka bire kandi twine na mugongo of course nabwanyima program iyo zagumza munorebe mukoro live betu otakarugaho twagarukaho naho bwanyima akahumuraka nehinda of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda?
Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. DK Events near Quiz Yaho, La Kasha Festival 2025. Ao Kwa Kasha Country Inn, featuring Vinka, Ray G, Truth 256, Tipo, and lots of entertainment from MCs and DJs. Interest is only 10K ordinary, 30K VIP, M12 Tano, and Mezaya Gold, and 1 million for a platinum table. uri mukuru w'ishomero rya seniya ningoyi n'ishomero noyenda kwejumbira umumpaka sokurinde by'ubuhangwa TV West yakuretera mu gishoko hangaho byeshongoro emizano nareshe bitebyo ebyo kwata kurinde by'ubuhangwa na theme conserving the environment for better generations. TV West neija kuba nekwata ebyo bihangirweho kandi bitahambeho zayo n'amikutu yayo iyakanyabwenje ishomero rasinje umupangahangaho bibija kwihangurira enomero iguga okwegita umpakisi tukira office zit umurembo rwambara ahari Stanley Road obutarenza ebiro 10 y'ukwezi kwa mukaga. TV West nehinda. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. twagaruka kandi ko twatugambire ngo akire nkaga kakarakace kakahumuro tukirano mu studio za TV West akashozi bombo mu kibuga cyambara. TV West ne of course nduba twine amikoro yonirwa negendo misho naboneke yizona mugongo turahamwe live utakafero na rabi cyababa ry'abantu bagama baje ngo butunu live noza kuba no tureba butunu butunu niyo live so nabo ico y'abantu bastamire nandiyaha arobo wanje uti njya nure n'ugendo misho na mugongo nandabanda batakabeherire abaherire ceke cyo muri na mugongo they are complaining some of them auka security na nebye gukora security bya security no manye you don't compromise anything kubizire bacinga hata bamwe babacingira mu maju so Israel kuryo wawo muka ho tuwo wawo muka
kongo kinjiriye ne This is just for a day, nabwo muturekemo. But you see that one day no ndakuruga uza kugera wako. And so sambi konga evyona birone bikorwa abo burungi bwa security. Abajungu bayoni batahamu. Nabo bari yahambaye. Nibijuka mu mwanga kayenze kubanozya. Konga mwene bibikaye. So abo kwarinda kwizoberi. Rero byo kwerinda vya mizi ninja wabere bahina yana atuhuka nko mizi nkaho. Kashiti checho. Security iyo miati no mizi nkaga you cannot take it for granted umuntu na yishiriko muna wisaka gwe. Ego. Kandi nurenka abantu abari yonke cyo cyabaho it will be the worst mwenu nikiba cyarenga. Mwenu kandi ko cyarite yagamba ejini event kurundana abantu bingi bakijo mu Uganda bakatugambaho ensiona so tukubanchiye nankano mujirizo barimo mwaga egarike giremo bwerereze kebyo so security has to do its work well abarna mugongo tubashabira kugira ngo mugarukeje mushabeje muendereje mugarukeje nimo mutushabireyo so twatiro tugamba charite anshonga yakabaka mwanga yes waza jo omubuntu wakozesa amagezi agobuntu kabaka mwanga katagwireho ne second neki not even a microsecond abo kuba ogun kabaka wabe natwari cweka cha Buganda manya za bunyorozi kazine bakabarega za busoga zikazine atiwe ni curwa kitangwe yaho bizere bagitwaroro bahamba yaho nore kandi uje ngo bija kugira ngo bija ngo bahoname nojo tumushubo na myumfe kinabo bari no bakastigating bajangwe byanyu bugwire hati ningo kuna kujo ndumwe natoruka tajwicanjoro ndatiwe ntreba niyo no bazonjo ukatanduko karukura yaho nindeba bija batanga ku demonizing ebyanyu bikorwa buri kimwe cyone cy'abafrika by the way me I am one of the people abatakushemerwa mwe no mwe burukushanga ngo buri kintu cyone cyabikira traditional hanuya with Christianity kwizire ebyingi bikarebeka nke byabebere ivo hato mukugezaho kwenda kunywero mu cyabo by introducing ebintu biri European bya repressing ebya African and that's how we have been all these years ebya African bikabitar mukusasara kandi twenda ngutambura mu mbabazi ato kusasara ngakuwa hashito kumanya shwenkuru kuyabire yafiri hati wo wazarwo uryo mwijukuru hato katandika ku misbehaving namango bakabashuma hari yamugorra bamwetangwe cyane akacabe kiryambeba aha nantwetse buryo uhurire kintu kutere mpinju what's wrong with that what's wrong with that ori ngaho reba nkasarpande aha nantuka hari yakwato mutwe ngo bashwenkuru bariyo no bakubonereza so that is what you wanted us to continue. I think they were natural disciplinarians actually can't kureva yoti kubia I don't feel like because no justice oburinganizo mu African traditional set bukabo umuntu kwiza katwari itakari yawe mwenu mbuntu bono bucyabo bari abakaramura kandi bakarama batagwera sayi kungama hato nyendo bare nkakotse birebi manya you see recently I was doing a course unit at Masti aina ashangire mu nshoma African traditional justice okuyabene kora nebini nkebyo buringaniza bukaburga nkahi hato ko mu Rwanda haro system ebembeta gacaca kuyabireho bakaba leta abantu babataho kugira ngo kote za hato zuhuro umuntu mu kimare imyaka n'imyaka babataho abantu babano bagucwa kandi bahurura umushango mbwijire kandi gusinga bakohereza ikibonereza that one is applying even now no kongat birinke byabire weekend kandi justice ikabere gombantu becyaro bakijya ngo bene mukireba muta ubwo mutaka katwiza abantu bamjyango tumuherezo muhanda guteme ateme ngo utagira ati kandi ukikora no kandi mama Yesu nuko bamjerera bato mushango kashi kandi bikora but now no cwe umuntu mushango atakumanya na ebiba kumugambira ndiye kugenderaho ngo kirajyo nkigamba kiti muri obireba byonoreba ngo omburyo bushikire kandi bire bitu bikabiri cheap kandi very fast okosho byati bastam konka mujuriza mu imagining nkobwa nje bwoyine wabire no kwato muhanda noza yishomero ukahiko mu muhanda karanka kaho kakushweka hamisho ukabyama hansi umushana kafuteraho kazoko mutro yo no firitkana then bija bakwikaho bareta mukazi murofa bajimata bajiko noteza hata bahura shonkuru yawe yatandika gamba ogo mwana nyenda shita mumuka
ninyenda rebe rente zanje tayine kuba naza kushoma hata mujuruza kuriya omukashonda shwengurti yakwitiriza kuza kushoma ubwenje butukabe ntubuferwa kandi ese ari kubugobamo mwene byo wana nakutuguma atejivazo ni ajita kandugu charite umutahamizi no tahane byondo abo kuba anyway ati shwenkura kaba batakwendeza mwishukuru mbwenu ati nabakora kanuka kiyabe munukira kubiya hata munagamba ayatagamba gamba tokarebaga umutumba mutocaringa ayatakwenda gamba kagamba so kwata mukazi murofa uje munukiza hati mundeke umwana wanje tinkwenda nyenda ze kurebera rente nembuzi kutarasha mire turuho mabi agatorize nkai andiyo like really ngweni hijo muntu wiha hejo ojangu naba yashisha but all in all nyondo kwendera nintekateka buri turi kubaho cona nico bakinde kigenderwa caco omburunji na nombubi so yabera mission ya ruhanga ogo kugira ngo tukija twayakira bwanyuma kugira ngo icyo kintu kibeho then Uganda ibase kutunga ba matazaba ninjangu nayeka ba mission yakiteka ruhanga yaje ati ninza kutahirira ogwo gumutware zento gwabati ndene bibe biti ngo kuturi kureba kugira ngo kogira ngo Yesu taratunzire bamwita akafa akahimbuka akatwareke ngaro zene misumari tukamanga ko yasingura rufu Yesu twakwenta celebrating ngo bwire nkobo so ninjangu muri turi kubaho tino twine kwantucero mushango mujuruze ahabo ko banje bacatebekana sibo ngo cibeho kandi tirete mwe byashikiriro magara gitu ahabwe nseru kugenda nehinda gutuka mujuruze we cannot say the same mpaka magara gitu gona twine kure mpindukana zibaho ngo kuro muntu majangwa akatandika rye mpundu manya yeza yabaci evolution ejo even anamagara guturukutura ebintu byine ko bani byija tukabyakira twakira sumu twayakira ebintu bya technology binji and we are praising them. Then how about religiously agwenti nabyo taruko byakira tukareba ko twabasagumza muntu improving abo kwa nabaruhanga ababizira nibahinduka omico nemitwarize twantureba munse yo moyo ntabwo eco ninjya ngwitiza okay Uganda matazi mwe bare mukachikora abakwitirizo mudini mukama bongere mgisha kandi omwoyogwe omwatorine mukagumiza munawe abase kubakorera byo kutangaza buri yomwe cyari kwicererezamo tumutambire nyewe naheza of course nanyenda kusima abantu mwena abagereza kuzana mugongo mukurabira mukutambura mukweherera because I believe ngo umuntu ruza kujya kanye fubire ndaga ndambire kilometers uti nzena mugongo nabayo nagezaho kuhinduka reformation kuje cyahindura mu magarage ninyesiga ngo nabatambure bigenderwa birungi nyenda kukira nyenda kubaje atogo umuntu rukorecho nubwo kubantu ujute nacekorra kunga ninteza ngo nabene bigenderwa birungi nonga so nyenda kubasima numukireba ebiri na mugongo patre abantu bari batahamu kandi mikoro iza kutandika of course ko kunani gambira tvst yatandikira live okusiye kirinchi gendo misho omurukasi amwanyo gugwana mugongo ito of course nyona charity ntwizani to kwegita tv turebereyo akuba tutwashizana mugongo kandi nubasa kushabira hori abo kuba abajuruza abakaferedini they are now universal nubasa kushabira ahori tubendeze zo barungi nanye tindi kuza kurengaho reka tubasigire bisinsino yes aijaha agumeni mahende ni masha ishatu gumiza muno reba tv west aho buri kimwe cyono of course program simukaniza garukanye nsaka akashia ebro mushanjo kwa mukaga tinkwena ngo base kwa misinga beshongozi babarunje ba MCs kana naba nibyo kushemerwa byona ezokorana zoryaho bintu byo kushemba tinku bikunda namba ntweshemeza abacurire we barenyo katwakire bisinsino guma program eje